vitu tumewekwa as African children kwa akili lazima tutimize. Nikio kora mwana tha ndira mutwara Gulf handu habe yake akamba gwakira nyina no utari wakira nyina. Tumewekwa lazima watu wetu wenye tuko na wao nyuma yetu they come before us, but badala yetu tujieke mbele. Frankie kiona wewe utageshira mwana mwete Frankie tawe handu hako mutomo ado magana mana na kale ndio wiki basi haya wacha mimi nachambia swing nini swing haya kuna point nani Rish amesema na nimeona ina make sense iyo yariri ati anga urathie wira ugakira mamu wanyu uri utakire mamu wao. Thank you ati sababu mnanichukia mnanitusi nego mwera mama haina shida matusi na kujanga iko sawa. Mimi kuna kitu moja mnafaa kuelewa kidogo kimwele taru onani ndiye ndaigua taru hiyo kitu ya kujengea timu zazi hiyo ni kitu kila mtu upigana nayo utire mundu wenda kwagwo because utire hende ungetuika utire hende taru thaici uguo ri we mundu taru rika riri ritu ri ni hende mundu arenda kugia na mucie ndunginjira ninge ngathie ngarerage muciari kana ki hiyo nayo si eti ni story ya mira si eti ni juu ya nini si eti ni hiyo ni common sense hiyo ni common sense ati ndungithie kuheana kindu utari hiyo nayo ni common sense. Muikarage mukiroraga ukarora si mukue na discernment umenyage hindi ire uraingira mira-ine umenyage hindi ire wi physical no ukamenyaga hindi ire wi muturire-ine because you have all the three. Niona mojete muishi hata muniite muizi hata leo nikakufa watoto wangu hawataiteseka tusianeni kabisa, but nitashinda hapa nikiwaambia tu kitu moja. Some of these things that we are taught in culture, some of these things that we are taught in church do not make sense. Like they don't. Like ate mawagalu mafafa itono mwaka makagora ate ya magage ya ukora ate katari maundu turona ti maundu turona ni maundu morerwo na kanua ti maundu morona kufarafara. My dad is a pastor near the ni vitu ziko hapa nje. Ni akiurire kigongona-ini kiene akiurire kigongona-ini kiene we kigongona-ini kiene Mwagi. My dad is a whole reverend somewhere. Mimi niko hapa tao mboka. Why ni wewe tirwo tinie wetu wako wetu calling karma is not real. Swing nani jo uragia atiriri swing twira atiriri mundu afuataga uri utuitwo niguo ni guka witu ri ndari MC niguo na wewe MC very successful na tore turatokaga niguo haya usitishiwe na mtu maisha swing wewe mundu ule wiritwo tuitwo ri yeye alikuwa anafanya kenyo unafanyanga maybe hiyo time hawako na uwezo ya kufanya, but mimi kitu nasema unaona kitu yako ni yako. Yes. No matter what, kitu yako ni yako. Na mtu asikutishie maisha ati na jina, no one. Ati jua huku itwa nani, ati unafaa kuwa nani. Haya, ita mtoto wako Ruto tuone kama ataibia watu. Bas. Ita mtoto wako. Hata msimuita Ruto, iteni yeye Kibaki tuone. Kama anatujengea super highway. Utashtuka sana. Utashtuka sana mtoto wako Kibaki analima huko ushago. Ate na egwarishe munegedi ukore gija agia mwana utaragia imemuingililia wapi? Haina shida, msipeleke hizo vitu za takataka kwa watu wakini. Kuna watu washacha, unajua, let me tell you something, kuna watu washachanuka na kuna bado watu wako na dread. Mimi niko nazo na nishachanuka. Kuna mwenye hana na bado wako nazo kama hajaweka dread, hajachanuka. So mimi usiniletee vitu za kunitishia maisha, nitakufanyia, naweza kufanyia, fanya. Alafu kitu Rish dona wathoma ati dona muga ate culture is na Rish ni ng'ombe mbili ni sawa. Ngoja nimesema culture no roga ni mimi Sophia roga culture is man made. You also man made. Religion is man made. Hata wewe mwenyewe uko man made. Wewe mwenyewe uko kwa hiyo culture you are man made.
No, I am not man-made. Before kwenda umezaliwa na nani musiali ucio waku ni alien musiali ucio wina ke ni alien hiyo mzazi wako ni alien mko naye hapa imundo ici by the way na ngina orimu mwira kindo kimwe mwa ngina udoro by the way guy you are so ariothe makomese tuori makomese njuru muno wewe mwenyewe na thirikari-ini sasa betige rich reketora nie tutegutira tukenegena. What is culture? Culture is just something that was there in the tradition that we are supposed to follow. What is it? Because that is just rules that we are supposed to follow. But everyone has rules. Even God has rules. It's himself. Which is whatever the. But my question is, Mwangi. Why rules wiki atia? Rules wiki atia? Ufuate. Ni sawa Mwangi. Ndena kioria. Goja, ndakuria tiri uheagwo rules wiki atia? Ufuate. But tishiote. Kioria yakwa niriri. Wathie India ri matirianga ng'ombe. Tondu ng'ombe rule-ini yao ni akuga atiriri ucio niwe Ngai wao. Neguo. Ni amarutagira wira ni amarutagira wira Ngai ucio wao ni amarutagira wira of course because God is a faith. God is us. Na we ureciria Ngai yaku maithe maku makiuga Ngai ya Kirinyaga o ni gukiga makigite ni kiako ni rona mwana wito. There is one thing that I believe in, ate Ngai nenie. I am the one who controls life. I am the one who controls my own life. I'm the one to write rules. Najua kandi. Wao ugate ndukana iye. No ko risha re ratire wa yare ni ugutonga. Together. Culture ni maundu mari kuo. Ru anda tuhuthire hakiri cia andu acio. Ona ithe tutirioke na culture itu ta Gen Z tugage atiriri. Weko ni ugeko. Weko ni ugeko. It will be simple. Unajua acha niwaambie kitu moja. Unajua ni kama venye wahenga walisema mtaka cha mfunguni sharti ya iname, na ukituma mtu akuchukulia hiyo kitu iko hapo chini. Imagine. Umeinama ama umetumana? Umetumana. Ati mtaka yote anapanga yote unaisolve kulingana na venye wewe unaamini. Unaweza isolve hiyo shida yenye wewe uko nayo. Ati na mkono mtupu au urambui na yoso na. Haya. Ni talaka wako. Haya ndio. Unaona vitu zingine ni ujinga. Usikuwa unaweka ujinga zingine hapo. Wakairo, thank you for supporting. Let me tell you, these things that we were told ni za kutufunga. Vitu zingine ni ujinga. Usipeleke ujinga kwa akili za watu wenye wamesha. Ati what goes around comes around. We will not give it fair. It will not come back. Ati unasikia swing. Ati mtu anakuambia ati mwenye macho haambiwi tazama, na tukiwatch mpira anakuambia hebu angalia hiyo. Mimi lazima niambiwe angalia huo venye amepiga Pascali. Sijaambiwa tazama. Yeye tukoga aterere. Mimi hizo vitu pelekeni huko. Modwe na hakilishi yake. Modwe na feelings shi yake. Na nekio this world has no vacuum. Nekio twena mapasta, twena ishi, twena agoroki, twena. So if you feel like something is wrong to you, it does not mean it's wrong to someone else. Thank you. If you want to call your children after your own mother, it is okay. But for those people who don't feel like calling them after their own parents, it is still okay. Matigato fosi. Don't force us to believe in what you believe in. That's why nimetoka kusema. Hebo do believe na Jesu, na hebo do believe na ng'ombe. Na hebo do believe na alignment of the universe. And all of us, we all believe in something. Just believe in whatever you want to believe in. Kuna biba na wahenga. Wewe fanya kitu unataka kama ni right kwako. Wewe unaamini kuita watu majina za watu ni vizuri. Mimi nasema sitaki kutoka saa hii. Na ninaonge kababa. Mtoto wangu in case kama nitakuja taka kupata mtoto, ataitwa jina ya mtu mwenye najua ati lazima nimuite. Kwanza mtu wa kuforce. Ati unajua lazima ilisemekana kwetu lazima ni wewe sio Mungu wewe. Unaona mtu kama sasa nita painter, believe in Jesus only. Whatever don't believe in Jesus and you believe in him, it is okay for you to believe in whatever you want to believe in. Whatever. Believe in whatever. Okay, you believe na maji ile ya kunyunyiziwa, believe in it. Una believe kuombewa, believe in it. Hii dunia wote ni wapita njia. Waku wale na ukamenya kana wewe na magirira muhiana no kiibage kile hadhara.
Mimi naamini mimi na Mungu mwenye alitengeneza dunia. Hizo zingine zote ni jaba. Same. Nĩndetĩkĩrania na inyuĩ nĩndetĩkĩrania na inyuĩ swings na soka uga kanitha. I don't believe in churches. I don't believe in church. Me too. I believe in God, and I believe in whatever God has put in me called a conscience. I'm a conscience. Ndaigu ha hena thithi ngamenya hau Ngai nĩarauga ndikae gwĩka ũndũ. No Ngai ũcio ndamwĩra mũtikaia. Ken kuhana atia? How are you, brother? No, okay, okorwo wĩtĩkĩtie kũiya nĩ kũũru, kwĩ andũ metĩkĩtie ta niĩ, kaba wĩiye ciana ciaku cigaikara wega. Ona Ngai nĩathoria kĩrimũ. Ũthĩnie cia mwana ũngĩ. Ũthĩnie cio ũngĩ nĩguo ciaku ciikare wega. Mimi si belong kwa church yoyote. Mwangi, let me tell you something. If I have to step on your head for me to be successful, I will step on it. Todo sisi wote tunapita hii njia. Ithuothe tũrathiĩ irima-inĩ kana atĩa? And the world does not reward morals. It rewards audacity. Kitu tunaweza waambia kanisa yoyote yenye mnajua ni biashara ya mtu kama venye mtu mwingine ameweka hoteli. Thank you so much. True. Na ginya athuri acio mweta athuri a kĩama. Mwangi athuri acio mweta athuri a kĩama. Nĩkĩo mugaga atĩrĩrĩ ũka na 50 anga nĩ cia mbũri. Angoka ina gĩkĩ anga nĩ gĩa gĩkĩ. Ona inyuĩ mwe wĩra hinga ici. Niĩ ũtakĩrĩ wanyona niĩ ũrwaigua ndĩ mũthuri wa kĩama kũndũ. Ũtira ũgĩkĩra thai. Kwanza muthuri wa kĩama no na kĩama nĩ muthuri ũngĩ, muthuri wa kĩama yani kĩama nĩ rĩtwa rĩa mũndũ. Ĩtĩra la mũndũ. Ona gatanga nĩ ũrorio atĩrĩrĩ koguo no ũrage mũndũ nĩguo wone mbia. Now it depends. Do I believe that death is bad? I believe it is bad. Kitu mimi nasemanga, kuna kitu moja nasemanga. Mimi siwezi taka mtu aniibie. Believe akiua mtu atapata virgins mbinguni. You know? It's not a belief. It is a belief. Hapo menyaga yani mimi kuua nayo siwezi. Kama yes, kuna kitu sitaifanya na mtasikia nimefanya. Kuua mtu, kuibia mtu. Mimi kuibia nitaibia, lakini sitaua. Mimi sitakuibia na sitakuua, lakini vitu zingine zote I will never. Yes. Lishikamuge kila wakati after 5 seconds unatoa ushuhuda wewe ni mwizi. Ndio kutikisha kwa mambo hiyo. Because I'm reading comments from here down. If you feel like what I'm doing is theft, wewe tondu nginyohea goriero muthenya nĩ rĩa kũiyarĩ nĩkĩ ko ikwĩrĩte ndukae kũrĩcokia ndũngĩũraga ũhe andũ arĩa kĩrĩera ningĩrĩera nĩ kũiya tũiyaga rĩu Ngai na tũkĩnega na mũrehe wĩra wa ma MC nĩ tũracokire rĩheanaga saudi. Mimi sitaibia mtu karuga ngima we lakini sitakuibia na sitakuua, lakini believe zingine ati lazima niite mtu jina ya mtu wengine waongee. Menyamaza, mtu mwingine aongee basi. Wangari Max Secretary na Rosie mrauga atia na toguo riu twabina Wangari rauga atia ndeto ĩyo yeka ni ũngĩ onoka we ona ke ndona ke ya community we aragwĩkĩra matũ nditagwo atia. Okay, Max Secretary kuga atia Max Secretary kai Trizo kuga atia Kenya maminete akamekira matũ toguo riu yoi kegoro ndumwe Frankie before gwete nona andũ arĩa oru pio ndio maikara ikara hau ndikũgoragwo suka takupiga toguo riu rauga atia andũ arĩa oru pio ndio matũraga thĩ ĩno. Andũ arĩa matũraga kanitha Monday, Wednesday na Friday na Saturday magathiĩ gũthambia kanitha na Sunday magakorwo me harĩa mbere praise and worship nĩo mathiraga na ihenya nĩ ũndũ wa umaskini. It is for you to know where to serve. Kigo wange Mwangi, you know where to serve. Sawa do whatever you have to do to have money. The world always rewards status. Thank you for your advice. Ohe okiugo otorire takothi ni toguo riu ndabo utare Lishikamuge na Ngai yo yake ya Dagoni tamutare tu okay
Frank ore ko hana ri ndungigatiriri ndungithie na ku outside the countries uturehere ati maundu maria urona na ku ru uturehere guku gwitu ithi uria twitikitie uguo niguo twitikitie ndungiturehere uria wathie na ku nja wonaga ati ru twitikie uria ruwe urenda rugo tu tire ria kuiya uguo niguo wathire ukigwa ati na kurira ni ria kuiya no ithi tutitikitie ria ni ya kuiya na ikono witikitie no nginya wiye niguo turere well It's a free choice. It's a free world. We Rish Yeah. utanachuka ye by the ai sawa. Najua kitu nataka kuniambia, tutaonana kesho Thika. Sawa. Okay. Andu amari ha magana mugwanja rucio turathii kuria munanga go support mwanake ro uranyitire muti tondu ugu ni ucio ni gwirora muti. We will be there tomorrow. We will be there to support that dude. I'll come. Yeah. I'll come. I will be there too. Thank you. Yeah. These are things we should be talking about. Supporting someone. Mtu tu amejitolea kufanya kitu, not supporting someone because anapeana unga. Niko morumai. Wakairo weko nega gukua. Munibebe, I'll carry you. Si ndio hiyo. Beba Wakairo. Nani? Akarikia Thursday. Kama ni Thursday, we'll be there on Thursday. Lakini ni mapema. Mimi naenda kesho juu kesho jioni nafaa kuwa na travel kwenda Bungoma. So kesho lazima nitoke mapema. Anamaliza Franco kahulira. Tukasema ni utha mugwanja. Ona garu ya juda ni agoka. Ukahulira usio Frank utanipigia kesho ukitoka. Na wewe swings usikwange masimu ama urespond WhatsApp. Wewe piga na namba yenye najua, usinipigie na namba mgeni. Frank. Sawa. Arafatara kulikia Thursday thaa cigana. Okay, akarikia okena ru akarikia kino kote na ithu twenda gwathiro cito support ru cito tira huwa nigetha arikitwe hau turi hau support. Mimi stai kuwa hapo ndo amalize like. Nataka nikuwe hapo kama ako hapo. Yeah. Anamaliza 5:20 am Thursday. Hiyo haita nimekia sense ati tena ni niame masafari. Nasema huyo ndio wa mwisho kushika mti. Na mtu mwingine walai akishika mti. Drake na konyita babu pa kenchil. Drake na konyita. Gomeno. Sing. Dogina mwaririe mukuheaga andu marie ru mutohokire. Wacha mimi nishuke nipatie watu wengine wa nini. Wacha mimi nishuke. Unajua hata watu wangu wanashangaa. Mwadhi niko matika mo pointi. But kama mnajua huyo kijana kwa mimi wewe ni huyo hata anaweza kaa hapo 100 hours. Kwanza ukae hapo. Mkae hapo mwambiwe hata nyinyi ambieni maoni ya watu. Mimi kitu ya kwanza mtu asinipoint sijakukosea. Kama nimekosea nimejikosea mimi. Wewe amini kitu naamini. Na mimi niamini kitu naamini. Sawa? Wacha nikasalimie mafans wangu. Ni right, it's my right. Abodhikirie. Nikido ni bara yuko ila Gomeno. Kijambe kuo ni Gomeno. Nikikwire. Abore. Muikale hau adora mararia ha mena point mabe mamukinyange ciondo ici tondu ni nyu aina no mimi kanyanga hata nimekwambia ni kitu naamini wewe usiamini makiaria musionge mnaongea sana please oko muri haiguru mwendekere kwaria please haya twabina Rozi ta ugodo akoni akomire agwe Rozi we ha inegana ruri othe no akome nginya rishika mungi ari hana igwa akona kanugane kana kamero okay dada Triza we ha Triza Max we ha ni magwe Max we ha Wangari we ha Athiete ko ugo ndo Wangari matia igukira age no kire marakira uga Wangari sema ukugate wenda ndo ngoma ici cia tuthenia muno rita riri ni kuga atiriri mundu ni ikare no retikitie
nduga force mundu na witikio waku Oh. we witikio ria witikitie guti mashindano mundu arugame na uma wake Tigo. aya matietĩkĩtie ũrĩa metĩkĩtie aya metĩkĩtie ũrĩa athũngũ metĩkĩtie Acha twĩtĩkĩtie kĩrĩa tũĩ tumia. Haya. Andũ maroka makĩaragia magĩthiaga. We Favor rauga atĩa? Mũrĩega. Nĩ marĩega biũ. Haya, nĩ woni wakwa nĩ atĩrĩrĩ, thikũ ici rĩ, mũndũ areka ũndũ ũrĩa arona nĩ wagĩrĩire kũringana na mawoni make, na ũndũ ũkũmũguna ũkũmũteithia, tondũ kĩrĩa gĩkũnguna rĩ, kana kĩrĩa kĩrandeithia tikĩo gĩgũteithia ũngĩ. So just do you, be you, and just work on yourself. Sio lazima work na kĩrĩndĩ. To nginya mũbuatane inyuothe ta ng'ondu mũgĩthi direction ĩmwe. We wona njĩra ĩno nĩyo shortcut ya gũthi. Sai hatu trust process. Ukiona shortcut anguka nayo ama ni aje? Of course. Yeah, the common enemy ni poverty, na sisemi watu wafanye vitu mbaya, na sisemi watu wapigane mangeta ama nini, but just run your own race. Darafu andũ aingĩ nĩ makoragwo na kaũndũ ga kũdelay nĩ ũndũ wa gwĩciria process ũrĩa ũngĩ anga ũrĩa ambirie ngagĩka nĩguo nake angĩthiĩ nĩgetha akinye hana. Don't use that route, be your own, like kona njĩra yaku unique. You never know, you stand out different na ufike. Unaona? Eloquent point. Yeah, so yeah, na niĩ nyendagia icicio na ngamwĩkĩrĩra nyũmba ndĩmwe na Rũirũ no mũnjerere. Karibuni sana. Rish, I love you so much guys, asanteni sana for this Thank you, I love you opportunity. too. Wekĩragira icicio ha Rũirũ njoke gũkũmũcia Haha Rainbow, unaona Rainbow Resort uigire icicio mũthemba ũ cia nyũmba ici cia windows kana kĩ zote, niko na zote hizo mirrors, dressing mirrors na icio cia nyũmba mostly. Ona ũngĩrora page yakwa mawĩra maingĩ nĩ ma nyũmba. Nĩtwĩkagĩra nyũmba apartment hata kubwa tuna deliver and we also install. So guys, thank you mũno. Nĩ ndĩrona ngĩgũcemanya hururu ũthiĩ wĩkĩre cia mũciĩ Nĩgũgeithia andũ erĩ gĩcagi. Nĩgũgeithia andũ erĩ gĩcagi. I'm sure tokorwo matirĩ online no cũcũ witũ na guka witũ ndingĩrigana kũmũgeithia. Nĩ inyuĩ mwanyitĩrĩra kuma ndĩ o kanini na kũnyonia mĩthiĩre mĩega. Ndacoka ndoka gũkũ ndakorana na andũ manyitĩrĩra, andũ mandeithia, my earlier boss wa VO, asanteni sana, tondũ mũndũ ambagia handũ, na thengio nĩ mũndũ wothe ndanathiĩ kũrĩ ngĩũria kaũndũ akandeithia, especially ndikaga gĩtoro no aririkane, tondũ nĩ na gĩtoro toe mũno na kũu anga mĩgithi citathiaga Delview na kũu, and at least alinisaidiaga mahali alinirifa kwa dema na jenga manyumba pia yeye. So asanti sana, tokorwo wanako we wakĩrathimo mũtũrĩre-inĩ wakwa ngaga gũkorwo ihinda rĩa gũcokia ngatho. I'm so grateful. Mungu awabariki. Yeah. Nĩngagĩra kĩenyũ gĩa gĩcicio. Sawa. Natokona gũteithirie ndĩ mũrebi. Ngai arebi. Tigaja warĩ mũrebi. Ũringe gĩtwara cabacigĩrĩ tondũ nĩegwĩkire wega. Nĩngamũringia. Akĩheana namba yakwa kana ndikamũhe? Tũhe. Aya. Peana. Namba yangu ni 0111 799 80. 0111 799 Thank you. All right. Thank you. Good night. Nĩngagĩra kĩenyũ gĩa gĩcicio. 799 80. Getwo gathoni kana Favor. Ena namba yake hau bio-inĩ, tafadhali take her number from her bio. Na mkutane Doli. Gũkũ andũ mateng'eragia na maũndũ. Can you imagine na Christmas ikiru wega na rĩu nĩ Valentines. Yeah? Bye. Mbĩte gwĩciria ũhoro wa Valentine. Frank nĩ akangũrĩra. Asanteni, bye. Thank you. Thank you. Haya, mũndũ ũngĩ woni wake. No, the aim point nĩ gũkinyanga Rishikamuge mena swings mau na Mwangi wa Kamuti. But no, unfortunately, all of them are supporting us. Believe in whatever you want to believe. Thank you. Ona no hodi ndenda mũkuyangwo biũ. We fires.
Fire Media. Oyo nie. Woni waku ni uri ndeto-ini iyo? Woni wakwa nĩ mũndũ athiĩ na njĩra ciake. Na ndũgakururie andũ ũkĩbatara atĩ mabuate ũrĩa we wĩtĩkĩtie. Wĩtĩkio waku nĩ waku ta mũndũ kĩũmbe. Yes, na your opinion is yours and it is respected according to how you view it. Okay, ithuĩ andũ a kanitha tũrekwo tũikare kanitha-inĩ. Tondũ ona hunjia maroka gũtũhunjĩria irabu-inĩ nĩgetha tũcoke kanitha-inĩ. Ũcio ũtarĩ wa kanitha, o mũndũ na ngwatanĩro yake. Thank you. Geithia andũ erĩ. Reke ngeithie Gĩtoero na Mauno na Frank, tondũ nĩ ndĩragwĩtire ũke Rũirũ kwetu place tũkwenje bure ndĩhe ũrarega. Na nĩ wakĩona ndĩanjirwo nĩ mũgũrũki ntaranyenjaga na ithanwa ngome ĩyo. Na Ngai ũguo kwetu place by the way ndĩrĩ kũraihu. Haha wakĩra igoti-inĩ rĩa Rũirũ ũkwĩrĩirie handũ hegwĩtwo hahĩtũka Toto. Nĩ ndahona handũ hangĩ hena tũnyũmba tũthondeketwo wega mũno hau ũguo na mũndũ akandivatize wĩra wake wega biũ nĩ manyamũ make macore wega mũno. Ndahona handũ hau handũ hathaka mũno na nĩ very affordable. Nĩ ũgakwenjwo kwambania na ũmũthĩ nginyagia ameni. Bas we witũ Kaimana, God bless you. Thank you mũno. Nĩwageithia andũ erĩ? Andũ arĩa ndageithia ti aingĩ no Mauno na Gĩtoero nawe bas. Thank you. Bati ugo domeno. Kĩnũthia wanyu rĩ, ũhoro waku? Kwega mũno. Mũrĩega? Tũtiũĩ. Wa mbere nĩ kwamba kũũmĩrĩria mũthuri ti wa Kĩgogo-inĩ. Nĩ ihũra inene mũno by the way. Otherwise, by the way, kulingana na the topic, kwĩna kaũndũ ndagerera gũkũ ũguo TikTok ndakora mũndũ wĩtagwo Senior. Somebody who is calling himself Senior. Mũndũ wa post atĩ he kanitha athire kũingĩra ũguo akĩigua ati sijui kuna hii kitu anaita harvesting what? Energy harvest. We reke niĩ ngwĩre tondũ nĩ ndaingĩra comment section icio cia mũthuri ũcio, reke ngwĩre ndiona nĩ ndetigĩra ndonaga mũndũ arĩhoyagĩra gwake thingira. Andũ marĩhoyagĩra kwao thingira by the way. Ngai witũ atakĩrĩ twambie kuga ũhoro ũcio twambirie tene andũ matakĩiguaga. Mũndũ etĩkie Ngai wake, mũndũ ahoe ũrĩa oĩ na Ngai wake amwĩkage tondũ ũcio nĩ Ngai ũgũkinyĩtie hau, ũcio ti mũhunjia ũgũkinyĩtie hau ũrĩ. Nĩ gataĩkio ndĩramera mũndũ acoke na kwao. Icio nĩcio Ngai cianyu. Ona wa Kĩgogo-inĩ aragũthagĩrwo arĩ o kanitha. Ati athire tukana nake mũtumia nĩ hĩndĩ yacenjio ũiro babu ũyũ. Ni hayo tu, ni hayo. But mũtumia ũcio wa njohi nĩ atwĩka wega biũ twĩtahiki, because that is what men do every day. And because we do not have a voice, tũgakirithio tũkerwo men are polygamous. Now from today know that women can cheat better, na hata usiwaijua utajua after. Ni hayo tu kwa sasa. Vai mũthuri. Nĩkĩ tũgũ support ũtharia? Tigo support ũtharia. Vai mũthuri. Tigo support ũtharia nĩ tondũ wa rĩrĩ. If I was the one ndanyitwo na mũthuri ũngĩ inakuanga issue. Lakini bwana yangu akishikwa na mtu mwingine inasemekananga ũguo nĩguo mũthuri abataire gũikara. Mũtumia ũcio nĩ erwo ndĩna ngiri kĩbaũ ciake cia gwaka mũciĩ. Nĩ ngoma. Mbeca icio kotangĩtũnengera tũnyue funda ngoma ĩno ithuĩ tũratheneka gũkũ ũguo na ndũngĩ support platform tũtũmĩra haha ũndũ tũciane breakfast tigogũrũki. Apana, why do you feel like women are not supposed to cheat but men are supposed to cheat? Why do you feel so?
reke Kinusi abeute woni wake atana hururi thathi na tondu we kamuge ungiahetwo muti gutire mundu rume ungituirie muciĩ wake Ngai ungitumbanĩire gwitũ guothe we. Hapana, men are not polygamous. Women are polygamous, but ndivyo sisi tunajua kujificha. If I'm dating Frankie alale na mtu mwingine ni muongeleshe, anapumua kama blow dry. Wakiana tanita example hado auge Swings. Nikigeza bano wale ndio kujua na mtu huyo. Swings is very loyal. No asivu no kwa bali yako ma. Reality. No cio ngio kwaragia. Nikinusi. Dana rekia. Nĩ ta ngũrĩtie nĩkĩ mũrenda kũruta ciugo nyingĩ kanua-inĩ gakwa mũrenda ndĩitũrũre igũka nginya kũrĩa wanagũthĩrwo otherwise by the mũndũ ũtathiĩte through ga video kau ũguo ga senior thiĩi mũkerorere hau ũguo mũndũ andũ nĩ marahingũka Ngai kwĩna nginya kanitha ũrahũrwo niĩ nginya ona ndona ũkĩhũrwo mũthĩ niĩ ndetigĩra we ha Ndĩwonete mũno nĩngũikĩria Swings ka link kau akone. Kwĩ mũndũ utakonete gĩtoero hihi nĩwonete njikĩria ndikonete njikĩria Kinusi ni video ciake ni video yake ona nĩmwĩkĩrĩte ameweka tu ka caption anyway akasema sijui kuna kanisa alienda kuingia akasikia sijui ako energy harvesting sijui energy harvesting kanisa ingine ama nike kanisa ingine ama JCM we tumia marauga we kidogo kila ngomeno niguo mũragambia manua hana no gwĩtigĩra niĩ mũndũ ũratwara na igoti-inĩ ndiendaga ũngui ũcio wa magoti ndiendaga igoti rĩrĩa mbĩirwo andũ ta ithuĩ we mimi kitu naweza waambia kanisa yoyote unaenda ni biashara kama ya kinyozi kama ya baba ndo matinarĩkia kwaria Mark Shegere araria